Duela 27 urte, kooperatibetako langile eta gobernuz kanpoko erakunde txikietako partaide ziren hainbat pertsonek mundukide sortu zuten. Helburua argia zen, herrialde pobretuetan garapenerako elkartasuna eskaintzea. Mende laurden bat geroago, munduan esperientzia kooperatiboaren balioa partekatzen jarraitzen dugu. Eta horri esker, milaka pertsonaren bizitzetan benetako aldaketa eraginez, lan baldintzak duintzen eta etorkizunerako aukerak zabaltzen. Gaur egun, Brasilen, Kolonbian, Ekuadorren eta Mozambiken ari gara lanean, 2 lan ildo nagusitan. Hego Amerikan, tokiko erakunde egituratuekin lan egiten dugu, kooperatibismoa, enpresa kudeaketa eta antolaketa sustatuz. Afrikan berriz, pertsonengan jartzen dugu arreta. Helburua argia da, pertsonen lan gaitasunak indartzea. Lanaren bidez, beraien garapen sozioekonomikoa eta komunitatearena bultzatzeko. Hemos evidenciado la importancia de la formación. Podemos lograr muchísimas cosas. Si nosotros nos formamos, si nosotros aprendemos, si nosotros estamos ahí atendiendo todas estas recomendaciones de las personas que tienen experiencia, que llevan años trabajando en cooperativas, pues va a ser más fácil que nosotros logremos lo que como organizaciones nos proponemos. Temos balanço bom, balanço positivo, sabemos dos desafios que temos pela frente. Essa assessoria, esse acompanhamento tem sido fundamental e nós somos muito gratos ao Mundo Kid, que muito tem nos ajudado nessa nossa missão, nesse nosso processo de desenvolvimento e da conquista em definitivo dia da reforma agrária popular no nosso país. Eu, como trabalhador da Fundação Mundo Kid, o que eu mais valorizo da Fundação é o fato da Fundação Mundo Kid ter a responsabilidade, integridade e a capacidade de inclusão. A Mundo Kid não escolhe produtores, sejam pequenos, grandes, médios, nós tentamos incluir de modo que todos possamos produzir. Os avanços que nós demos nos últimos 9 anos, que foi o tempo que a Mundo Kid tem nos acompanhado, é imensurável, tanto do ponto de vista do crescimento de estrutura econômica da cooperativa, de abrangência de associado e principalmente os resultados que a cooperativa está dando no desenvolver relações de cooperação, de cooperativismo com o associado. Soja, porque temos instrutores de soja, temos instrutores de feijão buer, temos instrutores de gergelim, então eles nos acompanham atentamente o nosso trabalho na machamba até chegar no fim. E nós conseguimos comprar motorizadas, conseguimos comprar bicicletas, conseguimos comprar utensílios da casa, roupa, também metemos nossos filhos na escola através do dinheiro que nós conseguimos. Pedimos capital, pero no nos damos cuenta de que hay un talento humano que es aún más valioso que el talento capital. Gaur egun, 75 profesionalek osatzen dugu Mundukide. Hemengo 20 eta herrialde ezberdinetan kontratatutako beste 45 profesionalek. Gaur egungo munduak sarritan gerra, desberdintasun eta hondamendien irudia erakusten digu. Baina horren aurrean bada beste bide bat, eta bide hori da guk aukeratzen duguna. Pertsonei eskua luzatzen diegu, elkarrekin aukera berriak sortzeko. Duintasuna berreskuratuz, etorkizuna berriz irudikatzeko. Munduak behar gaitu.